Subhanallah wa bihamdihi, 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 Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil karim, Subhanallah wa bihamdihi, innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Para jemaah sekalian, bapak-bapak, sebelum kita menggunakan doa, marilah kita simak mendengarkan tausiah daripada guru kita Ustaz Iqbal. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'na bihi bi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita ta'zimi, Fadilatul Habib Al-Habib Hasan bin Shahab, Al-Habib Abah Alwi bin Shahab, Ustaz Yus Hassan, kemudian ada Ujuzul, ada Abah Mujari, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sepuh yang dimuliakan Allah, orang-orang tua kami. Atalallahu umrakum wa saddada khutwakum wa hifdzakum Allah wa ra'akum insyaallah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dikumpulkan dalam satu momen yang baik, di malam yang baik, dalam kebaikan, berharap ketika kita bertemu satu sama lain lillahi ta'ala, maka selama pertemuan tersebut kita mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah daripada Allah. Ketika berpisah kita pun mendapatkan ampunan yang luar biasa daripada Allah. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kita di rumah Sahibul Bait Kanda Yudi Susanto keluarga besar dalam rangka kita pertama kita sedekah ruah, kirim Fatihah, kirim hadiah Fatihah dan perambalan kepada orang-orang yang telah kita sebutkan. Dan yang kedua, kita berkumpul dalam rangka bahwa malam hari ini wedding anniversary dari Kanda Yudi, Masya Allah. Artinya pernikahan yang telah berjalan sekian tahun, Allah telah berikan banyak hal. Dari awal sesuatu yang haram dijadikan halal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikrar, dengan mitsaqun ghalidha, maka Allah berikan rezeki berupa anak, berupa keturunan. Allah jadikan kehidupan mantap, kemudian dijadikan hati yang semakin tenang, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan, mendawamkan nikmat ini kepada beliau dan kepada kita semua insyaallah. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu maknanya, fima makna, bahwa dunia ini dilaknat, mal'unah. Kemudian dalam bahasa yang lain ada ulama menjelaskan mal'unah di sini artinya mazmumah, bahwa dunia ini dia tercela, dunia ini tercela apa yang ada di dalamnya dan siapa yang ada dalamnya. Kemudian salah satunya dinyatakan pengecualian, salah satunya kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengapa zikir dijadikan penyelamat dari ketercelaan ini, dikarenakan orang-orang atau sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang mulia, maka mereka mengikut sesuatu yang disandarkan tersebut. Al-hukmu bisyai'i hukmun biwasailihi, bahwa kalau kita melihat sesuatu, maka sesuatu yang mulia, maka dinisbatkan, menyandarkan sesuatu kepada yang mulia, maka kita mendapatkan kemuliaannya. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkumpul berzikir dalam satu tempat, kita niatkan lillahi taala, maka insyaallah banyak sekali kebaikan Allah akan berikan kepada kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan sakinah. Allah turunkan ketenangan batin, ketenangan yang di akhir zaman yang disebut sebagai tenang ini menjadi makhluk yang langka. Mengapa disebut sebagai makhluk yang langka? Karena betapa banyak ada orang-orang yang berupaya mencari kesenangan dan ketenangan, tetapi manakala caranya keliru, maka bukannya tenang, malah mereka menjadi semakin tak tenang, semakin gelisah. Betapa banyak ada orang mencari ketenangan dengan membeli atau membangun rumah yang besar. Betapa banyak ada orang mencari membeli ketenangan mungkin dengan healing. Betapa banyak ada orang mencari ketenangan dengan mereka
melakukan satu perbuatan misalnya, tapi ternyata hal yang membuat tenang itu ketika kita berkumpul, berzikir, mengingat Allah, berjumpa dengan orang-orang saleh, ketika kita talabul ilmi, maka ternyata disitulah letak ketenangan sejati. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti tenang tersebut ternyata tidak perlu dibeli dengan uang yang banyak. Ketenangan itu dibeli dengan ketika manakala kita semua meniatkan sesuatu untuk mengingat Allah, bahwa apapun yang ada di muka bumi semua sejatinya adalah untuk kita mengingat, sejatinya itu merupakan bagian dari iradah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita bertafakur, melihat dan memikirkan penciptaan Allah, kemudian kita melihat diri sendiri, kita ingatkan kepada Allah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan kesenangan kepada kita. Maka berkumpulnya kita pada malam hari ini, selain kita bersyukur tasyakuran atas betapa banyak nikmat Allah telah berikan kepada Kanda Yudis keluarga besar, pun menjadi pengingat kepada diri kita betapa ternyata dengan kita berzikir, banyak-banyak berzikir, membaca kalam-kalam Allah, mendengarkan kalam Allah, kemudian kita menyebut nama Allah, maka ternyata hal tersebut menjadikan hati kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti bahawa satu majlis dijadikan majlis yang dipenuhi keberkahan oleh Allah, diterima oleh Allah, ketika manakala mereka berpisah, maka ketika perpisahan tersebut menyisakan, memberikan ketenangan dalam batin. Ketika sampai ke rumah, maka semakin terang dan nampak mana yang benar, mana yang salah. Inilah disebut sebagai barakah nurul ilmi, bahwa betapa ternyata berkah setelah berkah zikir, berkah kita berkumpul dengan orang saleh, berkah dari kita belajar atau menuntut ilmu, maka kita diberikan ketenangan dan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin nampak mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, dan kita melihat dunia sebagaimana pandangan orang-orang terdahulu terhadap dunia, bahwa dunia kita sebutkan sebagai wasilah menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menanamkan semangat, mengazamkan tekad dalam diri kita. Mudah-mudahan di sisa umur yang telah Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan hanya kebaikan saja yang ada pada diri kita untuk kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua diistiqamahkan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita terus diberikan semangat untuk menuntut ilmu dan memperbaiki diri, juga membangun semangat untuk saling menasihati dalam kebaikan. Karena sesungguhnya dengan berikan nasihat kepada sesama kita, maka Allah akan mengokohkan kebaikan di antara kita, dan Allah akan terus memberkahi, merahmati kita dengan berkah kita saling memberikan nasihat satu sama lain. Selamat kita dari keburukan, selamat kita dari kesalahan, dan insya-Allah kita selamat dunia dan akhirat insya-Allah. Maka kita ucapkan barakallah, mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkahan kepada Kanda Yudis keluarga besar, dijadikan berkah pada keluarga, pada anak, pada harta, pada pekerjaan, pada penghasilan, pada rezeki yang Allah telah berikan, pun nikmat yang sama mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua insya-Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ausikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Doa tahlil. Sudah minta sama. Amin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ذات الأرض ومن عليها أنت خير الوارثين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أوصلة قبته وما قرأنا من القرآن العظيم، وما هلل من قول لا إله إلا الله، وما سبح من سبحان الله بحمده،
وما استغفرنا وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المبارك هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين وثم إلى رسولنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله سيد الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيدنا الفقيه المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف وأولاده 13 والمنتسبين إليهم وثم إلى شيخ عبد القادر الجيلاني وثم إلى أرواح جميع الأولياء الله تعالى في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا حلت أرواحهم ثم إلى روح جميع الأساتذة والمشايخ ولمن له الحقوق علينا أجمعين ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه وولدي عبد الله بن عبد القادر بالفقيه ثم إلى سيدنا أبويا سيد محمد بن علوي المالكي وثم إلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا أجمعين ثم إلى ركوسنا ثم إلى روح في هذا القرطاس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن الجنة برحمته ووالدين ووالديهم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نور الإسلام يتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة pendek coba Amin, amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بحق الفاتحة والشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا باري الهم يا كاشف الرحم يا من يغفر ويرحم ويرب البلاء يا الله ويرب البلاء يا رحمن ويرب البلاء يا رحيم لهم بحسنك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر الله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم
وأجرنا في النار وأنصرنا وسدد الله سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.